खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग दाबिरी बसिंगु ताराम नौचरी अहमद मरुबा पाव सन्मुगनाथन मणिपुर की गवर्नर ओइना वासक लौख्रे लमयान बे राबोट की चामग तराम मपन सुबा मपोक कुमन थौरम ngasi मणिपुर दत नतना मफम कया ता पाक्सन पाक्थोंनख्रे अमदे मियोय खुजो खरना मणिपुर थुगाइबा ओइरोय एंटी सोशल ओइबा मियोय खरना मिचम प्रजा सिंबु हुमदुना पुदना बखोना मिनेसि हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोख्रे पाव संदोरंग पिजरी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ना हंदक लेखिदबदगी मेघालय की गवर्नर सु ओइरिबा वी सन्मुगनाथन मणिपुर की 13 सुबा गवर्नर ओइना वासक लौख्रे राजभवन द पांगथोकपा चिंगलेमलब थौरम असिदा मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लक्ष्मीकांत मोहपत्रना थबक पाइबगी वासक लौखि थौरम असिदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर प्रेसो सिमरे मिनिस्टर एमएलए एमपी चीफ सेक्रेटरी डीजीपी अमदे सिविल अमदे पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल के सुसरुयाकी लिसिंग चमापल निफुगमापन की नवेंबर कुनगमाथोइदा तमिलनाडु के फंजावर पोखिबा सन्मुगनाथन पोस्ट ग्रेजुएट ओइबगा लोइनाना पॉलिटिकल साइंस दा एमफिल ने लिसिंग चमापल हुंफुगनिथोइदा महाग आरएसएस दा यावखि लिसिंग चमापल हुंबुद्रागी सरुक्ता तमिलनाडु दा तोखाई तानिंगबा अमसुंग अकुबा मिटियंग कयादगी नाहासिंगबु वाखल ताहन्नना बथबक तौखि लिसिंग अनि अहुमदा दिल्ली दा लाक्तुना बीजेपी हेडक्वार्टर्स दा डिफेंस रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन सेल दा प्रभारी ओइखे मदुगी मतुंगदा बीजेपी पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी अमसुंग बीजेपी ओवरसीज अफेयर्स के प्रभारी की थबक पुखे राजनीति की लम खक्तदा नतना तोंगान तोंगानबा लाइरिक अहुमसु तमिल अमसुंग इंग्लिश दा फोंखे तोंगान तोंगानबा आर्टिकल 4 की मथक्तसु तमिल अमदे इंग्लिश की चफोंगसिंग दा फोंखे महाग चाहिए इसकी मेकुंदा मेघालय की 13 सुबह गवर्नर ओइना वासक लौखिबनी मणिपुर की ओइना नौना गवर्नर ओइबा सन्मुगनाथन ना गवर्नर की फम असि पॉलिटिकल ओइबा फम नते हाइना फोंदोखि गवर्नर is above politics. Governor is a post that is beyond political party spectrum. He is not within a political party. In the Manipur, the whole state, the governor is common to all people. Anyone can approach me. I am ready to meet everyone. I love them. Not only that, the governor is a constitutional authority. And he has no personal whims. लमयान बेहिजमी राबोट की चामगतरा मापल सुबह मपोकुमन थौरम ngasi मणिपुर अमदि मणिपुर की वांगमदा पाक्सन पांगथोकनख्रे नुमित असिगा मरी लेनना लेखिद्रबा लमयान बे इराबोट की फोटोदा मियामना लै सुकतुना इकाय खुमना बुटखे तोंगान तोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सिंधुना इराबोट दे की थौरम पांगथोके मपुंगोइबे थौरम इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी न सिंधुना लमयान बे इराबोट की चामगतरा मापल सुबह मपोकुमन थौरम इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोके थौरमसिगी मांगोइनाना इराबोट भवन दा लैबा सीपीआई की ऑफिस तगे इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेन फावबा मियामगी खोंगचट अमा चटखि इराबोट की मितम पुदुना चटखिबा खोंगचट अदुदा सीपीआई के वेटरन लुचिंगबा एम इबोहल इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी की चेयरमैन डॉक्टर एम नारा आईसीसी की सेक्रेटरी सतीन कुमार ऑल मणिपुर नुपी मरुक के पेट्रोन मेंबर याम्बेम इबेनी यावना मियोय कयाना सरुक यादुना इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेन फावबा खोंगचट अमा चटखि मफम अदुदा मियामना सरुक यादुना इराबोट की चामगतरा मापल सुबह मपोकुमन थौरम पांगथोके थौरमसिदा एम इबोहल एन मंगी बी शर्मा डॉक्टर एम नारा वाई इबेनी एम कदम्बिनी न चिंगबा सीपीआई की लुचिंगबा कयाना सरुयाखे थौरमसिदा चाहिए सिगी हिजम इराबोट अवार्ड ना मिनिस्टर ओइरंबा आरवी मिंगथिंगदा चाहिए सिगी यूनिटी अवार्ड ना रोसमांगसी हबकिप्ता थिया मेघचंद्र जर्नलिस्ट अवार्ड ना इरेंगबम अरुंदा हिजम अचौ सिनमी अवार्ड ना चिंगथाम कुलचंद्र अमसुंग थौचोम अचौबा अवार्ड ना ओइना मुनाल दपीदना इकाय खुमनखे थौरंगी मांगोइनाना पांथोखिबा मार्च पास्ट अमसुंग इसै मेक चांगदमनबदा मकोक मथंग तारबसिंगदसु मनामथुम यंथोके डॉक्टर एम नाराना मणिपुरदा इमोशनल इंटीग्रिटी पुरकपदा सरकार अमदी पॉलिटिकल पार्टी खरक खक्तना होनबना यारोय मियाम पुन्ना होनमिनबा मथौ ताय हाइखि मियोय खुजो खराना मणिपुर थुगाइबा ओइरोय
एंटी सोशल ओइबा मियोय खराना मिजम प्रजा सिंबु हुमदुना पुदना बा होनमिनसी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम नंगासी एमडी हॉल दा पांगथोकपा लमयान बे इराबोट की चामगतरा मापल सुबा मपोकुमन थोरम दा हाइख्रे मांगना मखातान हाइखिबदा कुकी नगा मैतै अमदे मैतै पांगल यावदना मणिपुर ओइबे यारोय लमयान बे इराबोटना अखोय अमतनी हाइरम पाउजेल काउथोकप चुमलोय नेशनलिज्म अमदे पेट्रियोटिज्म की थौना यावदना इसा इसाना अपाम बंगाक तौनरबदे अफब मणिपुर अमा ओइबा ngamloi वांगांग मतमदा कांगलुप अमगा अमगगी मरक्ता पामदब थौदोक थोक्तनबा चेक्सिन nangangba tangai fade जिंगी मफम खरदा इरांग हौरिबासी वारोइसिन पुरकनबा वारी सानसी हाइना अपील तौके बिल अहम पास तौखिबदुना कांगलुप अमतगी मायुक्ता लैबा बिल नते सेमख्रिबा बिल अदु मणिपुर मियामगिनी असोइबा लैरबसु चुमथोकमिनसी हाइखे sa pura pura se mama apa asani Manipur se imani akan Manipuri hai waktu se suara ini sudah bani kan ini negara bani sini negara bani koi ini negara bani siapa ini negara bani hai waktu se akan ini dah ni kusuk kerana Manipur gaya mati nate malu isu kiro ide hai section Malaysia nate adu Manipur bato kanabam ba kufu kardana anti state or anti national ba anti social ba mi kardana hatta mi kardana mission prajasi mulu sak kanam se akoi purma basi ngasi ki thoromatu da saru yakiba MLA Y Surchandrana irabotpu miyam gi lamyan ba lusing bani haiduna thoram pangthoklaga thoram loikraba matung da kauthoklabadi artha thokloi Manipur bu maromdom lepcha bangamna ba irabot ki wakhalon tung inna ba khonamina si haike ngasi ki thoromatu da celebration committee ki chairman Maitram Samu MDU की प्रेसिडेंट KSH इबोहल पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रेसिडेंट L Set यावना लुसिंग बक्याना सरू याकी यूरेम्बम अवांग लेकाई दलेबा यूथ डेवलपमेंट क्लब न सिंधुना चामगतरा मापल सुबा जननेता हिजम इराबोट की निंगसिंग थोरम क्लब असिदा पांगथोकपगा लोइनाना मियोय कयाना इराबोट की फोटो द लैसु कतुनै काय खुनके थौरंग की सरुकमा ओइना मैरोय सिंगी सैरेंग चांगदमनबा पांगथोकपगा लोइनाना मकोंग मथंग तारबा सिंगदा क्लब की प्रेसिडेंट के तोंबा यावना अतै मरुयबा मियोय कयाना मना मथुन येथोके कांगलुप की ओइना नापाक तानरकपना कांगलुप की इरांग थोकपनतना अतै अमत कानबा फंगलोय नुंगसी चानना लेमिननबा होनबा खक्तना हौजिक ओइरिबा मणिपुर की इशू असि कोहनबा ngamgani haina या स्कूल केंद्र की MLA एलांगबम चाना या स्कूल हिरुहनबा लेकाइदा पांगथोकपा लमयान बे इराबोट की मपोकुमन थोरमदा फोंदोखरे डेवलपमेंट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल न सिंधुना पांगथोकपा थोरमदुदा हंदक IPS फंगलबा CID CB की SP सोरोखाइबम गौतम अमदे मणिपुर फाइनेंस सर्विस फंगलबा ngangbam राजेनबु हराउतेमना ओके थौरमदुदा पद्मश्री RK जलजीत डॉक्टर N बीरेंद्र कुमार हिजम रोमनी यावना मियोय क्याना सरुयाके MLA न मखा ताना हाइखिबदा हौजिक लेरिबा मणिपुर की फिबम असि करी ओयरकपा याबगे हाइबदु तंबंगमद्रे सरकार सु फिबम असिदा अवाबा म ओइरे नुंगसी चानना लेमिनबनबा फिरेप लौद्रबदे यामना लुबा फिबम अमदा लाकनी हाइखे मोगी रोमनेसु मोगी हाइबदि फजदे दुगो कोगी नगा चिन्ना कोकी चिन्ना रोमनेगी even from the side of the मोगी दि यामना केनो ओइरेबा intellectual head ओइ हाइगे from the church की माइके रोमनेसु they have to come out and speak थोड़ा गा नुंगसी चानना लेमिनासी हाइबो वहमसी हमद्रगदि अखोइना चिंगमी कमी है सुम लेरगदि that is अखोइना सी के सेंटेंस सीजन नमतना सुतम we are expressing a division among the hill and the valley people. Chinga leiribaga akoi tamde leiribaga se dum division nama poropane na idea dum dawi. This is my personal view. लमयान बे इराबोट की मपोकुमन थोरम असि हैंडिकैप डेवलपमेंट फाउंडेशन अमसुंग गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल न सिंधुना तागिल दलेबा गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल द पांगथोके थोरमतु द सोशल वेलफेयर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी SK देव वर्मन डायरेक्टर रंगिता बले हैंडिकैप फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट गोपिंद्रो यावना मियोय क्याना सरुयाके थौरंग मरी लेना हैंडिकैप सिंग द पीबा प्री मैट्रिक मेरिट स्कॉलरशिप हौदोक्तुना खनगलबा महैरोय सिंग द स्कॉलरशिप खुसनके
Director Rangita Balina School Asida Lairiba Award Pakaya mention ba sarkar na kanna khotnari haike. Principal Secretary S.K. Dev Varmana Mima Nadraba Singda top pa haitoi singthoiba kaya yauri. Soinairaba Sing asi mama mapadagi lorpani haiba aranba wakalon asi hongdokpa chumle phongdoki. And children who show such talent despite their so-called disabilities, I think this is a lesson for all the rest of us. I am deeply moved, deeply impressed. At the same time, I also feel the government has a lot more to do. ICDS project Lamsangna Susinduna Lamyan ba irabot ningsing thoram ICDS project ki office ta thoram asi pangthoke thoramaduda CDPO Lamsang T Lukmani Anganwadi workers helper amadi office ke staff sing su sarvya ke Lamyan ba irabot ki photo da lai su katuna ikai khumnabut ke thoramga mari leinana complex asi ki akoi bada lamtu sengba ki thabak chathake CDPO Lukmanina Layo Kraba Irabotna Laibaki Damakta Toramba Tabak Singadu Nasig Mirol na Kangminaba Amade Mahang na Pamjaraba Singadu Tabakta Ontok Naba Jingtam Anida Ladiba Praza Singna Kangminaba Tangai Fade Hake Miles Reconstruction Organization Lamdeng Awang Lakai na Sinduna Lamyan Bay Irabot ki Ningsing Numit Lamdeng Awang Lakai Community Hall da Pangthoke Thoramasida Lamsang Kendra MLA W Brazavidu Susargyake Thorongka mari lainana mairoi singi tongan bihiram kaya da changdamnaba masu pangthoke Lamdeng Mayai Laika Youth Association and Library nesu lamyan be irabot kining sing thoram pangthoke KIYC Khagempali Pankha Nganapi Thong Mamang na Sinduna Chamagatrama suba irabot de ning sing thorongka mari lainana club asigi akoibada lamtu sengdokre numidangi matamda laikai asida maira thanki Chamagatrama suba irabot de ningsing thoram ka mari lainana Porompat Broad Women Creative Association Sinduna Association asigi akoi badalaiba Kongpal Khetri Laikai amade Khaidem Laikai gi mera paibisingna Kongpal Iran from Thongkhong dagi Porompat DC Office Road DC Office Complex Imphal East SP Office ki akoi badalam tu sengdokre Sagol Tongbata Leba recent higher secondary school dasu Lamyan Beira Botki Ningsing Thoram Pangthoke Thoramasi the MP Dr. T Maina MLA K Sarat School Asiki Principal RK Tampasna Susargia K School Gi Oza Singna Masa Masagi Tolop Ki Senpam Dagi Kainaraga Mairoi Singda textbook Amadi uniform Singyan Thoke Dr. T Maina Lamyan Beira Bot Miam Giluching Ba Amani Haibasida Kakpayaroi the Bawapamni Mahak na pamlamba sing ngasigi mirol na tabak oina pangthok na bakona kadabani MLA ke sarat na hauziki matamda atwe hin tanabada yawba ngamdrabadi hingbada wagani mahiroi sing na kanna khonaduna karigumba ama khangdaba matamda oza sing da hangba ikairoi dabani haike Lamyan Beira Bot ki mapok numit ka mari laina na taruk suba local level layekpa symposium saireng amasung jagoi changdamnaba ama khapo sangbamda pangthokrai thoramasida jila parishad member TH Dilip Nachau Gram Panchayat ki upa pradhan TH Imosu Sargyaki Maido Club amasung Laikhidraba Moirang Them Angangjau Singh Memorial Trust na susinduna Chamagatrama pal suba irabot ki ningsing thorongko mari laina na Angangjau Memorial Merit Prize Yenthokpagi Thoram Moirang Khunok Maning Lekai da Pangthokrai Thoramasida MLA T Mangibabu Moirang Khunok Gram Panchayat ki Pradhan Laishram Gauramani Maitai Trust ki President M Irabot Susargyaki Lamyan Bay Irabot ki photo da miyam na laisu katune ikai khumnabut ke lamdam aduge mak wang na phanglaklaba mairoi singda manapi duna puning thabat ke Bisnupur district ke manung chanalai ba Karen Fabidasu Young Volunteer Group Karen Fabina Irabot ningsing thorongga mari laina na lamtu sengdokrai Thamna Pokpi Community Hall dasu Youth Development Club na sinduna Chamagatarama pal suba Irabot ningsing thoram pangthoke Nauria Pakhang Lakpa Kendra Clubs Coordinating Committee nasu Lamyan Bay Irabot ki mapukumon thoram pangthokpaga loina na Zahi asigi mahiroi singi manamatum yenthokpagi thoram Indira Gandhi Community Hall da pangthokrai Thoramasida Ahanba Manipur Rifles ki Commandant Thoksom Radheshyam Committee ki President Kangjam Bidusu Sargyaki Amaronda Lairen Kabi Youth Dramatic Union ki Holda Chamagatarama pal suba Irabot ki thoram pangthokpaga loina na Nepalak suba Meritorious Award yenthokre hairi Thoramatuda Amukogi President Y Manikuman Mayang Langjing Jila Parishad ki member ke Suniti yauna miyoi ke ana Sargyaki hairi Hausi Pau Merthana tem break matungda amuka na taram na ukseri makhataba pauda Laisang Hidden Development Committee na sinduna Lamyan Bay Irabot amade Athauba Angom Ibungohal Mani Ningsing Thoram ngase
क्यामगई पल अहनबिदा पांथोखरे थौरमदुदा MLA RK इमो PWD की चीफ इंजीनियर M लोकेंद्र कमिटी की प्रेसिडेंट कोइजम सुभाष यावना मियोय क्याना सरुयाके लमयान बे इराबोट का नोमतदा पोकमिनखिबा मियाम की थबक कया तौरमलबा अथौबा मिंथोन पीखरबा अंगोम इबुंगोहल मनी अमदे लमयान बे इराबोट की निंगसुम खुबम MLA RK इमोना माइखुम हांगदोखि Manipur Students Association Delhi na sindunangasi lamyan ba irabot degi ningsing thoram Delhi University ki Social Science ki lecturer hall da pangthokre thoram aduda Simla ge Institute of Advanced Studies ke fellow Dr. Malem Ningthauja Dr. Bijoy Singh amade JNU ke assistant professor Amarjit Sharma na lamyan ba irabot ki maram da wangangki Silchar Leba Hizam Irabot Samriti Raksa Committee na Sinduna Lamyan ba Irabot ki Murti da Laishu Katuna Ikai Kumna ba Utuna Irabot ki Ningsing Thoram Pangthoki Irabot Degamari Lena Nangase Impal Valley School Kabam Chumbrei Thong na Sinduna Nomagi ba Pre Medical Camp ama Pangthokre Camp aduta tongan ba Lena Makal Kyagi Khudong Jaba Phanganki Social, Cultural, Educational and Sports Development Organization Hairok na Sinduna Lamyan Bahizam Irabot ki Jamagatara Mapal Suba Kumon Thoram Amade Nepalak Suba All Hairok Interschool Literary Meet ki Manamathum Yenthopaki Thoram Ngarang Hairok Bazar Pangthokre Thoram atu the Education Minister M Okendro Hairok Nagar Panchayat ki Chairperson L Jiban Amade Hairok Jilla Parishad Member SH Dinesh Sori Devi Shu Sarvyaki Hauzik Chathariba Manipur Police ke Nupa Constable Khanabage Bhababosi Ashida Saruk Yariba candidate Chingna Matric Pass Tobagi Original Certificate Photostat copy Amadi Sports Certificate Labor Tarabadi Original Amadi Photostat copy Puraknaba Recruitment Board ke Chairman Radheshyamna Khangalagre Candidate Chingna Matric ke Original Certificate Puraktaba Tarabadi Bhababosi Ashida Saruk Yabe Yaroi Hairi Laikhidraba Laishram Darendrajit ke Ningsing Thawangka Mari Lainana Public Club Top Khongnang Makong Life Savers Manipur Amade Berif Laishram Family na Sintuna Top Khongnang Makong Community Hall da Idan Tawagi Thormama Pangthokre Tongan ba Miyoi Kayana Idan Tawnaki District Health Society Bisnupurna Irabot ki Mapung Numit ka Mari Lainana EP bagi camp ama District Hospital Bisnupur da Pangthokre Thormasida DC Bisnupur Bobby Waikhom Chief Medical Officer H Bobby Chan SP Ngachang Basu Saruk Yaki Miyoi Kuntha Nipal na EP ki 33/11 kV Sangai Pataki Chatliba Wangkhai to feeder ge 11 kV ki Naunawire Tingadaba Maramna October Ani Ahum Amasung Marida Numit Khuding ke Ayuk Pung Taret Makai dagi Numidang Wairam Pung Manga Makai Fauba feeder Sinakon ba Mapam Singda Mai Pibangam Kiroi Haina Transmission Construction Subdivision number 7 Wangkhai ge Manager ge Jerol Amana Khangalagli Amaromda 33/11 Substation Kuman Lampakta ki Piriba TV feeder amasung lamlong feeder gisu naunawire tingada bamaramna October amade anigi ayupung Nepal dagi numidang wairam pung mga fauba feeder asina konba mafam singda may mamgani hari Sendra lambi ki sembi dabadagi September kungani pandagi chatharakiba Chakaban Yanaba Purakpadagi October Kuntra Pauba Komtok Pahaina Yanari Hari Local MLA T Mangibabuna Atoba Thodang Lobiduna Manipur State Rural Road Development Agency Ge Additional Chief Engineer United Club of Thanga Tata Aris Auto Association Amade Merapai Singh Punaphaminaduna Wari Sanaraba Matungda Ngasidagi Lambi Semba Horagani Haiduna Thazaba Pibadagi Ban Asi Komthokibani Makhatana lambi sembada thabak kumang chaukshin drabadi November amadagi makhatana amuk khongjang changsingani hari Dr. Ibocha Soibam da chahi asigi Sarda Translation mana pidna ikai khunakre Translator Forum Manipur Northeast Writers Forum Manipur Lecture Masung Saita Thopanglo Impal na Sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba International Translation Forum da mana asilan thokibani Mana sida lupa lising mga citation ama yauri Thormasida Art and Culture ki Secretary K. Radha Kumar Translators Forum Manipur ki President Professor Jodha Chandra Sana Samsu Sarugyaki Dr. Ibocha Lisingani Tarahundoida Bharat ki President Waramba Abdul Kalam ge Wings of Fire Manipuri da Khambi mai ki Masa Singh Manipuri da Handoktuna Phongbagi damak Sahitya Academy Translation mana phangki Lisingani Taramari da Manipur State Literature Award phangki Hauzik Phabuda Lyric Mapal Handoktuna Phongkre Thormasida Northeast Writers Forum Manipur Chapter na Tha Taruk ki Phongba Tamna release tauke
Masana Masabu NSN IM ni Hijabasingna Gumbidagi Mioy Mari Ayaw Sel Amadi Potlam Mulaba Matunda Tamtina Pubibada Natana Hatkani Haina Pajinduna Tamlubadagi Nantok Tuna Chelakre Taudosi Thasi Tankungani Palda Chandel District Chakpikarong Bajar da Tokibani Nantok Tuna Chelakraba Mioy Mari Mak Gumbi Shetupur Dagini Mamingna M Kailas M Gautam P Sanamatum Amade Ken Nanau Kawe Makoi Marigi Manungda Ahumdi Singai Bakna Kanbadagi Ningongda Chauna Dakfam Taramke Manipur Press Club ta Nanthor Club Singi Mumanung Amade Setupur Youth Development and Social Welfare Association Kumbigi Mir Chingyauna Pangthokiba Paugi Mifam Amada Nanthor Pamio Singna Fongdora Kibada Makoi Mari Thasigi Tang Kungani Palda Chakpi Karong Dagi Khongna Pung Ahumlom Janglaga Laiba New Mombi Kaubakul Amada Maruki Sel Lobat Lubadagi Halakpada Japikarong Bazarda NSN IM ni Hijabasing Aduna Parva Matungda Mapam Amada Pukhalaga Makoi KYKL Natra Haina Hangbaga Loinana Mari Lena Dabawang Kayasu Hanki Haide Makoina Makoi Michamni KYKL Nate Haina Kumlubada KYKL ni Hayu Haiduna Upalaga Singai Bagna Kanbaga Loinana Ayaw Basel Mobile Amade Driving License na Chingbasing Mulokibani Makoi Puraba Matungda Yum Amada Solon Chilaga U Morok Haigani Haiduna Chakringaida So Tugairaka Sugnu Tana Kongna Chelak Padaki Hingawani Asigumba Michamda Tamtina Ot Naiba Made Nantok Tuna Chelak Lava Matungda Sugnu Police na Kanbibagi Mahota Police Station ki Mapanda Ahingle and Bagitawong Yaningde Hiramasida Marilena Basing na Midyang Chambiu Haike Aikoy mari je Chakpikaronggi community hall ji second floor da pukhalaga masana NSN IM ni haijaba party jine aikoy mari jibu KYKN gi mini hayu party gi mini hayu haina hairaga madu yadabagi aikoy je yam sathina phuraba matungda hayo yamandara yamanlaktabadagi makhoi na aikoy je morok thitlaga haini haidana makhoi na aikoy je solon je lamaga sakhibagi tanjaji da aikoy thawai hingnana bagi damta makhoi na lolami ba soje thugairaga aikoy thawai hingnana bagi chele ni ba aikoy degi makhoi na ayaw ba paisa adagi mobile gi charger mobile gi earpiece adagi iCard driver license na chingba isa da yaw ba ngai loi mulhawi makhoi na aikoy degi Amaromda Hariba Taudo Asi Kamtengna Pendaba Poi Kanana Karigidamak Asigumba Lujadaba Tawong Chataribano Haibata Siki Tangmari Pabugi Manungda Singtor Kadabani Sugnu Police ki Tawong Adusu Matak Tongba Singna Matungda Tawhandana Bapautak Pigadabani Haina Setupur Youth Development and Social Welfare Association Kumbi Setupur Gi Cherol Aman Haide Moirang Multipurpose Higher Secondary School da Thahum Chupna Lemna Coaching Chathagadoriba Class 10 Amadi 12 ki Mahiroi Singh Yauna MSF Bisnupur District Council na Moirang Kaithel da Lamtu Sengkre District Committee ki General Secretary Aribam Rajesh Sharma na Moirang bu Lu Nanba Kaithel ama oinabagi pandam da Irabot Ningsing Thorongga Mari Laina na Pangthokpani Hairi Moirang Municipal Council Swast Bharat Mission ki Makhada Chatharakliba Lu Nana Thamnabagi Thorongga Iroina Nangase Irabot Day Celebration Numit Asida Council Asigi Ward number 10 Khoiru Laikai Ward number 9 Hanthem Laikai Ward number 3 Phairembam Laikai amadi Ward number 5 Mairembam Laikai da Lamtu Sengtokre Lamyan Behizami Rabot ki Chamagatara Mapal Suba Mapong Numit Kamari Lainana District Council Desamna Sindhuna Quiz Competition ama Bisnupur Higher Secondary School da Pangthokre Thoramasida Sadar Patel School Ningthaukhonggi Principal O Navakumar Ningthaukhong Municipal Council gi Councillor L Rajan Desam gi President M Angamba Bisnupur District ki Atai Thaupuba Singh Susargya ki Changdam Nabasida Battle English School Nambol na Ahanba Ningthaukhong Public Transport School na Anishuba Made Bisnupur Public School na Ahum Suba Take Ichel Club Dibong Jiribam Dasu Chamagatara Mapal Suba Jananeta Hizami Rabot ki Mapokumon Thoram Pangthoke Thoram Masida Dibong Gram Panchayat ki Pradhan P Mani DI Oiramba S Tonuna Luchingduna Irabot ki Mitamda Leisu Katuna Ikai Khumnabut Thobal District ki Tongan ba Mafam Kaya Dasu Lamyan ba Irabot ki Ningsing Thoram Pangthokna ke Celebration Committee Miam gi Luchingba Irabot Wangjing Tentha Constituency na Sinduna Ibudau Khongjom Ningthau Community Hall Langathelda Thormasi Pangthoke Thormasida Wangjing Tentha Kendra gi MLA Paunam Brojen Langathel Jila Parishad Member Sagol Sem Budhina Luchingduna Irabot ki mitamda Hailai Katuna Ikai Khumnabut ke Thoronggi Sarugama Oina Kendra Sigi Manungda Laiba Chahi Humbudra gi Mathakta Laiba Ahal Singda MLA na Lanai Oina Puthokuna Tha Khudingi Leptana Piba Lupa Chani gi
पेंशन की सेंफम था तरुक की ओइना मियोय चमंगा दे यंथोकी लमयान जनना नेता हिजम इराबोट की मपोक नुमिना लाकपदा केसीपी मिलिटरी काउंसिल ना टेम्पररी डेजिग्नेटेड कैंप ता लुचिंग की मफमदा हैकत लेकत तमदुना मिनिट अनि तुमिना लेप्तना अवाब फोंदोखरे लुचिंग की मपोक कुमोन लाकपगा लोइनाना मोइरांगदा लेबा चिल्ड्रेन होम दा फुरित फिरोल चाना थंगनबा पोलम सिंह यंथोपका लोइनाना कुंबीदा लेबा ऑल एज होम के आहल सिंह दसु फिरोल अथुमहाव कया खुदोल तमके मफम कया दसु उथापगी थोरम पांगथोके लूप के कमांडर इन चीफ नोंगद्रेन खोम्बना लमयान इराबोट मणिपुर इमा की अचंग मचाने सगलोन याम्बा महापो कना अमतना लंबी अमखक्तद पुबा ngamde माना तौजरंबा थबक सिंह पामजरंबा खंजरंबा मागी पुंसी वारी सिंथाबगी लोइबा नाइरोय लाइरा अनंग लौमी सिनमी कया की मरुप ओइरमे नाट योखतपा पांबा मिसक अमसु ओइरमके जिंग तम अनि की नुंसी चानबा मरी चेसननबा थौदांग कया लौदुना खना बिरंबा अदुमकना ngasi चिंगमी तमी अनि अमना अमबु चाक कौमिनदुना नुंसिनना लेमिनरकली हाइके स्टूडेंट्स वेलफेयर कमिटी थोंजु फैजा लेतोंग नसु लमयान बसिगी मापोक कुमोन थौरंग मरी लेनना लेकाई मरी द मैरा कतुना लमयान बे इराबोट की मफम द इकाई खुमनबुत खरे तखेलंबम लेकाई यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सु चामगतरामापल सुबा हिजम इराबोट निंगसिंग थौरम पांगथोके थौरम की सरुक अमा ओइना लेकाई की अकोइबदा लमतु सेंगदोकपका लोइनाना नर्सरी दगी क्लास 10 फाउबगी कैटेगरी मरी खाइदोक्तुना लायेकपा चांगदमनबगी थौरम अमसु पांगथोके सही एसी के क्लास 10 अमसुंग 12 ता चाद मरीफुगी मथक्ता फंगलकपा महैरोय सिंगदसु मना मथुम पिखे इराबोदे की थौरम का मरी लेनाना ngasi tongan tongan ba mafam singda lamtu sengbaki thabak chathake yawa singjamai lesangthem lekaina numit mari ni chupna lamtu sengbaki thabak chatharak pangas solution kre social upliftment organization singjamai top lekaina su numit asiga mari lenaina lamtu sengke model club chinga makhana su numit mangani chupna chatharak pa lamtu sengba ngas solution kre wangkai puja lampak women's welfare organization na su lamtu sengbaki thabak chathake लमयान बे हिजम इराबोट की मपोक कुमोन थौरंग मरी लेना चिंगा मखा चौखट खोंथांग लुपना सिंदुना मियाम दा चेंग केजी दा लुपा तरा तरा दा फंगनख्रे ngasi nongmani mai gi phibam phattabana maram oiduna ISTV network की चैनल सिंग संदोपदा मरकता अपन बखरा थोखरे मसिगिदमक सब्सक्राइबर सिंगदा नुंगाइतब फोंदोकचरी हौजी पावी मरकना टेम्पर ब्रेक अमहमु ब्रेक की मतुंगदा अमुका नतराम नौकचरी मखाता पाउदा State Mission Director, National Mission on Food Processing Industry, Manipur Sinduna, Thongju Chigonglei Makong Development Club, Thongju Part 2 da Chatharakpa Chayol Marigi Oiba, Food Processing Industry ge Entrepreneurship Development Program solution kray. Trainee Kuntraka Tareta Certificate Yenthoke, Lotion Bagi Thoramaduda, Manipur State Panchayat Parisad ki President T. Itobi, Industry ki Additional Director R.V. John, DIC Imphal West की General Manager M. Rajan, Food Processing Industry के Deputy Director S. Joy यावना म्योक्याना सरुयाके Deputy Director S. Joy ना मणिपुर दा युमथोंग खुदिंग दा हैरा अमदे इंसांग नापी सिंह खरा चारगा अयाम्बना पटपुमदुना मांगले मसिदगी कन्नबा हैरा अमदे मनामसिंग सिंह लीदुना थमदब होनसी हाइके DIC के General Manager M. Rajena मणिपुर दसु युमथोंग खुदिंगमक्ता थबक पीनबा Make in मणिपुर ओइनबा थौरम पाइखतपा हौरे हाइके नंबर म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 1, 2 अमदे 3 की डेवलपमेंट कमिटी न सिंधुना स्वच्छ भारत मिशन की सैनिटेशन कैंपेन का मरी लेना नंगारांग रैली अमा चक्रे कैंपेन अदुदा लू नाना लेबा अमदे सैनिटेशन प्रोग्राम की मतंगदा मियामदे अवेयरनेस पिखि हयेंग पांगथोकदोरिबा अहल ओइरेबसिंगी मालेमगी नुमित की मांगोइनाना सिजा हॉस्पिटल दा मिड अमसुंग मेडिसिन की लाइंगबगी कैंप अमा पांगथोखरे कैंप असिदा चही हुंफुगी मथक्ता लेबा मियोय चामरोम लाइंगखे हॉस्पिटल असिगी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पालिना हयेंगदगी हौना चही हुंफु अमदे मसिगी मथक्ता लेबा अहल सिंगना हॉस्पिटल असिदा लाइंगबदा चादा तरागा मंगा ताना लाइंगबा होरगनी हारि लेम नमित लाइम बगी कैंप अमा सगोलबन विजय गोविंद कम्युनिटी हॉल द लायंस क्लब ऑफ इम्फाल अमदे सगोलबन केंद्र के MLA RK इमोना पुन्ना सिंधुना पांगथोखरे कैंप असिदा मियोय चहुमलोम लाइम बका लोइनाना हिदाक लांगतक सिंगसु लेमना पिखे लायंस क्लब ऑफ इम्फाल की प्रेसिडेंट और कुलचंद्रना मालेमगी लेबाक चनिगा तरा दंगसे लायंस क्लब सिंगना लेमना लाइम बगी कैंप पांगथोकपगी सरुक अमा ओइना थौरम असि पांगथोकपनी हाइखे RK इमोना हक्चांग नादे एकतना थमननबा मखाताना केंद्र सिगी मफम कयादसु असिगुंबा कैंप पांगथोकनी हाइखे
Lanai wena thakai gi sel khainaraga tungchilaga apik pasendoida paisa sandoktuna achauba microfinance ama oinabagi pandamda linkhatkiba iyong leima self help group wangkai balwadi leraki ahanba foundation day thoram ngasi pangthokre thoram asida Imphal Urban Cooperative Bank ki branch manager and L Suranjoy IMC ward number kungi councillor L Tombi amasung ningombam Holendro su sargyaki Branch Manager Suranjoy na Self Help Group kaya na bank te account hangduna tongan balam kaya da thabak tawduna senmit loan phagat na bahonari masida selgi award palai haibasi bank singna su khangi hiramasida bank singna su khanaduna senpham khara thadana ba thorang leire phungdoki MSU Imphal West District Committee gi nauna thau punana ba mioi taraga mathoi khankre President oina Loitam Ojit General Secretary oina Chingkhai Hunbi Thongambo District Committee asigi oina khankre Khurai Ningthobung lekai daleba Kokil Boarding School da Class 4 tamliba mahiroi ama school asigi founder na phuraba matung mama mapa da pau amata pidana numit taraga nithoini namsinduna thamloi haibagi matangda imung manung na ain gi oiba mateng loragani hairi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada mahiroi asigi apokpa khangabok bazar dagi Jugesorna Thasigi tarahumdoida school gi founder na mahiroi asibu tamthina phubiki thaudok atuda dakpham tana soklaba phawbada laying bikide September kungamari da matam kharagi shuti gi damak angang asi yumda purakpada thaudok asi khanglakpani hiramasigi matangda ain gi oiba mateng logduna chapchaba thabak lokhalagani haiki Devasor Ningthojamna iba Lepning Lingam Kai Sida Dumak Mingthonba Mitei Meng iba Sareng Laidik Manipur Press Club ta Phongkre Thoramasida Parliamentary Secretary Amin Shah Kalamgi Poktakloi Shana Hongba Mangang Su Sargyaki Youth Bright Star Club Sapam Lerak Nomaitem Lekai na Sinduna Club Asida Nomgi Oiba Career Counseling and Guidance Youth Thoram Pangthopagaloina na Mak Wang na Phangba Mahiroi Singda Manamatum Yenthokre Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur na changslagriba pre-merger ki mayok talaiba thagi saruk ama oina Imphal East ki manung channa laiba khurai thodam lekai da khanna nainabagi mifam pangthokre Koirengkai uram lekai urup litan makhong amasung urup makha lekai da su khanna nainaba mifam sing pangthoki Thawal District Commando amasung kungani thoi suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana UNLF ki member ama Waikhong Kaithel dagi fare Police Department ki PRO gi Cherol amana phagalaba mioi asigi maming Haisnam Priyo Kumar Chahikun apokpa sanayaima Lapupa Tera Hiang Khongdagini Atopa thodok amada Thawal Police Commando amasung Anisuba Assam Rifles ki apunba kangbu amana Charangpatta ki PLA gi kadar amasu phare pharaba mioi asigi maming Kangabam Ibom Cha Chahi Kunthagumdoi apokpa laikhidraba Manijau Dibong Khunau Jiribamdagini Amaromda Imphal East Police Commando amasung Tarataruk Suba Assam Rifles ki apunba kangbu amanasu UNLF ki kadar ama Sagolmang Bazar dagi fare Phagalaba mioi asiki maming Faroz Khan chahi taragamapan apokpa Nasif Ali Uyumpok Purum Pangal Tabi dagi nihari Hauzik Sanabgi Pau Ngasigi sanabagi pauda Tarasuba Manipur State League ta Nako Nambul Mapal ahan boina mai pakre Khumukcham Ingocha Singh Memorial Trust na sponsor tawraga All Manipur Football Association na sintuna Imphal gi Mapal Kangjebungda team taragani thoina saruk yaduna chathariba Tarasuba Manipur State League ki ngasi sanakiba ahanba match ta USA Khurai amade Trukpu Nambol goal amamam chanaduna draw chatkre USA Khurai ki goal adu L Fernando na match ki taramdoi suba minute chanke Trukpu Nambol gi goal aduna TS Shankar na match ki taramanga suba minute chanki bani match asida USA Khurai gi sanaroi S Surchan amade Trukpu Nambol gi P Romesta referee na unsporting behavior gidama yellow card piduna warning tawki Chathariba League asigi Anisuba match ki sanakibada Nako Nambul Mapal na Football Club Jalen Sada Hills pu goal amasino da maithiba pikre Nako Nambul Mapal ki mai pakpagi goal adu e nanauna Anisuba hapke malpu do suba minute chanke match asidasu Football Club Jalel gi sanaroi Lalenmang Sithui Paukhongam amade Nako Nambul Mapal gi Asbir Khatrida unsporting behavior gidamak referee na yellow card piduna warning tawki Hayeng ahanba match ta Nisha Thangmaiban amade Trau Kwa Kaithal ga sanagani Anisuba match ta
M Khabam amade Jami Football Club Churachandpur ga sanagani. Second state level Jananeta Hizamirabot Ningsing Thabum 7A side open football tournament ki winner DFC Kiamgain Oikre. Foundation for Living Kiamgai Mamang Lekai na Sinduna Kiamgai Mamang Lekai ground da team Tarago Humdoina Sarwiatuna Chatharkiba tournament ngasilution kre. Lution baki thoramda Kairao Makting Jila Parishad member MD Abdul Salam, social activist CH Megachandra, PWD ki chief engineer M Lokendra, SDO Nambolgi Ramananda Nomaikapam Amade, IPS Kanchipur ge principal A Kennedy na Thoramapu Singwaike. Chatarakiba tournament asiking asi sanakiba aroba match ta DFC Kiamgai na LLK Karambo goal mga amada baitiba piduna winner oikibani. Tournament asigi winner oiraba team da trophy ka loinana lupali sing taraga mga runners up taraba team da trophy ka loinana lupali sing tarani thoi best discipline taraba FFLK Kiamgai da trophy ka loinana lupali sing hum PK. Tournament asigi best player na 7 boys judging ge H Romeo amade best goalkeeper taraba FFLK Kiamgai ge H Bailunda lupali sing amamam PK. Third place ki mana fanglaba LKCC Langthabal Khopum da lupali sing ani PK. Impal West District Football Association asinduna malom tera khalampakta team taragani thoina group ani thona khaidokuna chathariba 3rd division football league ke ngasi sanakiba hanba match ta LFC Kanglatongbina SGC Samurobu goal ahum sino tamai tikrai LFC Kanglatombi ke goal sing adu ke Wishibo Chamcha Lungbau amade Maithibo na chankibani aniswa match ke sanakibada MSC Malombo YOC Kodompokpina goal amasino tamai tikhe YOC Kodompokpi ki mai pakpagi goal adu L Malem nganban chanki Impal East District Football Association asinduna a background Ketrigauda team taraga mathoina saruyaduna chathariba Moirang Them Ibobi Memorial First Division Football League ngasi sanakiba match ta Start Club Moirang Kampuna Dok Yadi Popo goal mari ahumda maithiba pk Start Club Moirang Kampugi goal mari mag L Johnson chanke Dok Yadi Poki goal ahumaduna S Johnny Thangboy Kom amade Boycha na chanke Anisuba match ke sanakibada Rao Larigembam Lekaina MHGAU Hata Golapatibu goal Anishino Maitiba Pikre Rao Larigembam Lekai goal Aniado Wildlandker Amade Filimona Chanke Impal East District Football Association asinduna SWC Khongmanda team tarana saruyaduna chathariba Maharaj Kumar Ganendrajit Memorial Super Division Football League ngasi sanakiba match ta PYA Kairangna abak Kretilgao bo goal amasino tamaiti pikre PYA Kairangi mai pakpagi goal adu MD Sanana chanke anishuba match ke sanakibada Nipso Kaibi amadi upakyamgai goal amata chanadana draw chatkre October tang mga da Goa da pangthokadoriba Junior Girls National Football Championship English ngani tara mga da saruyagadaba Manipur gi sanaroi nupi macha singda ngasi uniform yanthokpagi thoram ama Kumal Lampak Artificial Turf Ground da pangthokre thoram adu da Amphagi President P Raghumani General Secretary L Ranjit Roy Assistant General Secretary L Jyotimoy Roy Treasurer Dinamani amadi atai official kyana saruyaki October ki tang mari da Nagpur da pangthokadaba mari suba National Chess Boxing Championship da saru yarugadaba Manipur ki sub junior boys amadi girls ki sanaroi sing lamthaba ki thoram amanga si pangthokre Chess Boxing Association of Manipur ki sanaroi sing adu association ki legal advisor N Manikantan na lamthake Timasi TH Janin Sanana coach amadi L Dhanachandrana manager oiri Manipur Kang Association ki minjeng makada ibudau Moirang Pokpa Kang Development Association asinduna Kagwa Lai Prapam Lekai ki ibudau Moirang Pokpa sanglenda Kangkhutara ko humdoina sarugayatuna chathariba Humpu Suba Sir Churachan Singh KCSI CBE League Cup Knockout Open Kang Tournament ke ngasi sanakiba match ta Klasa Kangkhut kainona IWKK Team B Uchekon Kangkhutpu Panjil Kunthraga Mathoi Taramari Kaptuna Maithiba Pikrai Yaskul Kankuna Sinduna Yaskul Chinga Kamleka gi Sri Sri Gopal Dev Mandapta Kankutaraga Mathoina Sarugayatuna Chathariba Taramathoi Suba Players Trophy League Cup Knockout Kang Tournament Open Category gi ngasi sanakibada Yaskul Veteran Kankuna Nambol Khorifaba Kankutpu Panjil Taret Tarukta Maithiba Pikhi
New Delhi ki airport ta leba NWC ground da ngasidagi Super Cup International Football Tournament haukrai. Pool B gi ngasi sanaki pa match ta Manipur gi mahut sinduna sanariba Little Angel English School Thawal na All India NCC bu goal taruk shinota maitiba pike. Hayang Manipur gi ani suba match oina Bangladesh ka sanagani. Manipur Amateur Kho Association ki meeting makada Cherapur Mayai Social Upliftment Organization Sangayum Phamna Sinduna organization asiki playground dang asidagi kunthag mapal suba state level junior boys and girls Kho championship haukrai ngasi ahuba numit ki sanaki bada yumbu CHMS UO na SHG IRCS pangal tabi butaruk shinoda maithipiki Patanjali Yoga Samiti ki founder Swami Ramdev Manipur laktuna numit mangani ge free yoga training pigani haide. Hiramasing matang nga si lampelta leba Patanjali Yoga Samiti ki state office ta pawi mipam ama pangtokre. Mipam maduta North East ke center coordinator Shyam Shankar Roy, North East coordinator Subarto Mukherjee, Patanjali state office in charge Binod Chu Saruyake. Shyam Shankar na phungto kibada yoga sanabana mioi begi hakchang da nagada balaina kaya dagi ngakthok pangami haiba wafam sing phongdoki hozilo islakpada ngasi nomai yoiba inga sagi pau ICR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabagi chang degree celsius kunthani thoi dasmik ahom khwaidagi ingba degree celsius kungani thoi dasmik mari nungsita ba ising manil gi chang ayukta chada mari putaret nungthildana chada humpugani pal nongju gi chang nil hozero bidamelo be pau amhona Sanmuganathan Manipur gi governor oina wasak laukre Lamyan Beira Bot ki Cham Gatara Mapal Suba Mapokumun Thorum Ngasi Manipur Data Natana Mapom Kaya Paksan na Pangtok na Kre Amadi Miyoy Kuzo Karana Manipur Tugaiba Oiroi Anti-Social Oiba Miyoy Karana Micha Praza Singbu Kumduna Budana Bahona Minasi Haina Deputy Chief Minister Gakham na Pungtok Kre ISTV na Pijaba Pau Matang Salujari Ning Tabi Yubisungo Mukana Kurumjari